amate kwiyagura. Ibihugu byinshi byari bimaze kubona ubwigenge byatangiye kwinjira
nyafurika. Nanone mu 1994 Nigeria yongeye kugaragaza ubuhanga bwayo yegukana igikombe cyayo cya kabiri. atandukanye n'ay'izindi kipe bitewe n'imyiteguro yabo ihambaye. Muri 2012 Zambia yanditse amateka yihariye atazibagirana mu ntekerezo z'Abanyafurika ubwo yegukanaga igikombe cya mbere mu mateka yayo mu gihugu cya Gabon na Equatorial Guinea. Iyi tsinzi yari yihariye cyane kuko yabereye hafi yaho ikipe yabo yose yapfire mu mpanuka y'indege yabaye mu 1994
1993. Ibyo bikaba byari amarira n'ibyishimo byinshi kuri iki gihugu. Muri 2013 CAF yafashe icyemezo cyo guhindura igihe irushanwa riberaho riva ku myaka igabanuka na kabiri even years rijya ku myaka itagabanuka na kabiri odd years kugira ngo rigire agaciro. Nigeria yatsindiye igikombe cyayo cya gatatu muri Afurika y'Epfo muri 2013, maze muri 2015 Cote d'Ivoire yongeye kwegukana iki gikombe cya kabiri nyuma y'imyaka 23 yari imaze igitegereje. Muri uyu mwaka wa 2017 Cameroon yongeye kwerekana ko ikiri igihangange yegukana igikombe cya gatanu nyuma yo gutsinda Misiri ku mukino wa nyuma w'amateka wabereye muri Gabon. Mu mupira w'amaguru muri Afurika habayemo amateka akomeye cyane, aho AFCON yagaragaye mu mwaka wa 2019 ubwo irushanwa ryagurwaga ku mugaragaro rikava ku makipe 16
kuba urubuga rw'icyubahiro n'agaciro, aho abakinnyi bacu bazakomeza kwerekana ko bafite ubuhanga buhambaye bushobora guhagarara imbere y'isi yose mu buryo bw'ubwenge n'ubumenyi mu mupira w'amaguru. Wowe nkwibutse gukanda subscribe, like hamwe na share kandi unatera comment